klasični spikerski ili glumački glas. Ovo su dosta različite kategorije i dosta ih ljudi miješa. Funkcija prvog je dati jasnoću poruke, ima prilično definiranu formu. Smisao drugog je prezentiranje na izgled stvarne osobe koja priča i koje kod slušatelja pobuđuju neke osjećaje. Prvi je govornički, drugi je glumački. I zapravo su različite kategorije. Zanimljivo je da iako neki glumci postanu spikeri, neki prirodno talentirani spikeri nastoje biti glumci. Iako manje uspješno, jer im glas, zbog čega su fantastični spikeri, može zvučat prerobotski za glumu. Draga, ja te volim. Ti si meni najdraža na svijetu. Ne mogu sakriti svoj izljev strasti. I ne bih te mijenjao ni za novu Hondu Civic. Najbolji auto na tržištu. Ti si tako romantičan. Još dodatno komplicira što neki glumci nisu ujedno i glasovni glumci, jer to zahtijeva određenu adaptaciju i praksu pred mikrofonom. Dobro vam je znati da su spikeri ili ti glumci dosta različite biljke. Neki spikeri imaju jedan mod koji briljiraju i fantastičan glas, i snimit će praktički iz prve. Dok neki trebaju više take-ova i trebaju razne upute, dok dođu do optimalnog rezultata. A upravo zato ih i želite. U svakom slučaju, ako ste naručitelj voiceovera, budite jasni želite li klasični spikeraj ili želite više glumu. Biće vam lakše izabrati pravog čovjeka ili čovječicu.